Gledalke in gledalci oddaje O, prijazno vas vabim v Puconce. Če nimate kakšne druge ideje za Valentinovo, da zapeljete svojega najdražjega, svojo najdražjo, pridite v Puconce, bomo skupaj naredili, kar je narediti mogoče za Valentinovo. Dragi gledatelji oddaje O, vabim vas na moj veliki koncert koji će se održati 14. februara na Valentinovo. Budite zaljubljeni taj dan, iako niste, zaljubite se taj dan. Pripravljamo nekaj novega, ker po eni taki kar mal daljši pauzi zame, sploh koncertni in tako. Na koncertu Grosuplje pride tudi Stiški kvartet, tudi z njimi smo naštudirali nekaj novih stvari, tako da bo spet lepo z njimi stati na odru. Biće sjajno, bit će jedan dobar žur. Vidimo se 14. februara u Ljubljani u Cvetličarni. Evo, zovem vas sve da dođete u Golovec 14. na Valentinovo. Da lijepo zapjevam i ja i par dobrih izvođača, Oliver i Novi Fosili, da jednostavno da bude za dušu i da ovu godinu nekako otvorimo sa ljubavlju, sa emocijom i da se ljudi vole.